भूमिषु तो बुधैसा गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहादि भवन्तु लग्न दशा खण्ड दशा योगिनी दशा 7.5 दशा शान्त्यादम रोग निवारणम रोगान शेष नपन्तु विष्टारुष्टानि सकलानमीषा तमासितन्न पिन्नरणम तमासितम अशरण पर्यन्ते शान्ति कर्माणि सर्वदा तथा दुर्दर्शिनेन ग्रहपीडतो ग्रासु मातृम शून्यात् मम अनि गर्दछन् छोडो सुशान्तिर्भवतु ओम ग्रहदशादि शान्त्यार्थम तो कुशा लागो पवित्र निकाल नानी पानी पनि निकाल त हाता लागो पवित्र निकाल यत कृत्यम ल जल्यम हाता जल्यम यत कृत्यम मन तत् सुकृत वस्तु यन्न कृतम तत् विष्णु लक्ष्मी प्रसाद नवग्रह देवता प्रसाद वर्मुण वचनात् सर्वम अस्तु परिपूर्णमस्तु सत्य जल्दी सब भन्न छोड्नु छ एउटा टक्क छोड्नु हो त्यो जति यस्तो नेत्र नहुन्थे मेरोमा अहिले बुलाउनु फेरि जल्दी तिलान जलमा अहिले दियो पवित्र त कटरा छोड्दिनु चाहिँ नि नोरी छोड्दिनु तिलानी कटरा यो यो भनि पुरा मिलाउनु पुगान पर्दैन यसो पारे मैले भोलिबल ल अब जल्दी यसो काइने बात गर्नु घरम गएर पठाइदियो कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोम्यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि ल यस्तो हल्लाइदिनु ओम गच्छ गच्छ सुरासैव स्वस्थानं परमेश्वर ल अब वरण गरेका कन्यालाई टिको लगाइदिनु